گوداروان برومت بهیویا که امو تمام روسپیه هردو دنیا بن و تمام مرحوم مجی دی جنت ده امو واتر جیران پیغمبر خدا بن دست به آخات نخود کم مجارا ما امر معروفه نیاز منکری بله عالم امتا پیغمبر و هاشی رو بکرنه گوتیه اب دنیا انسان دنیای وک عرض کیه گوتیه ایمانا انسان جی وکوی زراعتا نبینا وی عرضیه و سنجا وی زراعتی جی بو بپارز محافظه بکه او جی امر معروفه و نیاج منکری يعني او ديني او امتا كتيرة امر معروفه تنبه والنياج منكري تنبه يعني امر كنا بقنجيه والنياج خرابيه كتنبه او يهاني جتنبون را محكومه حتى دوه درقه ده که سوره آل عمران آية 110 استعيذ بالله خد على نازل كري واد بيشه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية. في آية تدويجي رب العالمين تدويجي أي أمة حضرت محمد وانت في الدنيا ده هري قنشتين أمتانه أما بدأ سبب كي هي شما قنشتين أمتانه واسكي ما هي çünkü وين جبرك وين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جبر ذي وصفه و حال كونه وجي وان أمر إنسانا دكين أي أمتا بيخنبر بقنجية وان هي وان دكين جخرابية يعني أمر بقنجية نياش خرابية أو سنجا إيمانية مثلا أميناش ورا بيجم او جنبكم طوب دكن او زراعتكم طوب دكن جبوي تشقاسي زمان طوب دكن جبوي تشار مهاي وجبوي شو طوب دكن جبوي الدنيا خود طوب دكن دبارا خود او دنيا وي عمر الدنيا والبر اي اخرتي جمليار كي يك جتنيه لهمبر تشاي اغريه وكموكي سري وجتنيه وانتين سيج دكن يعني او سيتا كونتين رودنين وانتين دوري وي سيتي دقرن جبو الدنيا كل بر آخرته وكتشاي آگري موكي سري متنية ما قالوا او ايمانا و قد باريزة كوني سيج نكن ما اوه نبتنا سيج كرنا ايماني چيه امري بقنجيه نياش خرابيه و خدايت على واقري دبيجي سدمي كون قنجتين امتانه حال كوني وجهي كون أمريها بكن بقنجية نياها بكنج خرابي حتى دبيجي لسر زمان حزرة داود بيخبر وحزرة عيسى دبي خداية تعالى لعنته وغضبا خل بني إسرائيل هانية بسدم كزمان كي وانجي أمري بقنجية دكر نيا خرابية نياش خرابية دكر ليه وقتكو اوان بني اسرائيل دبج امري بقنجيه بردان نياش خرابيه بردان كو دي سورة مائدة آية حبتو نهار واد بيجي لا يتناهون عن منكرين فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون دبي بني اسرائيل امري بدل كيف بقنجيه كي خرابي بكراجي من اهم نركنجيه دبي هري تشتي بيس ابي دبي خداي تعالى لعن تاخذ وانا باران وانا هدمان او متى كتير امري قنجيه تنبي نياب خاريه تنيجي او جي هردم جي محكوبوني را او يعني هردم اماديه جبو خاطر يعني اجي دايم هري الدنيا ده سنجا ايماني سنجا اسلامي امري قنجيه ونياش خرابيه اجي ورا بانتشتا پار بدكم كوجي إن شاء الله تعالى خدا تعالى مجي پایدار بكي وجي گوداری کار
kirinê wî payedar bike ji bo xatirê ku em ji bo re par vedikim ku hûn jî jê îstîfade bikin. Ew ümmeta ku ew yani xelkê ku tê de emirê bi qenciyê tune her dema her zem mahkûm in. Belê wî jî dibînin ku îro wisa çêbûyê her kevres me re çi lazim e. Ev yani çawa benî İsraîlî mehkûm bûne bûne tune ku em jî bêjin her çi me re nelazim em ê jî wê dînê me jî bibitine. Ha ez jî bo xatirê ku inca pir xêrkî mezin e. Bo xatirê ku ez jî naîl vê xêra hanê bibim ev were par vedikim. Ew kanala min jî YouTube bê hûnê bêjin Melezekî Korkmez. İnşallahu Teala hedê her mijarê her koniyê bi emrê Xwedê bi ayet edê navnîşana ayet jî bênim edê were par bikim bêje ku em jê îstîfade bikin em weter emanetê xwe dabin ya Rabbi.